علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زولفیقار گلاحمدزاده همراه با رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده با رفت کارهای آبادانی شناس گردید. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زولفیقار گلاحمدزاده ضمن سفر کاری خود به شهر پنجکند از بنیاد میدانچه‌های ورزشی و رفت کارهای ساختمانی و آبادانی در شهر دیدن نمود. در این سفر او را رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و دیگران همراهی نمودند. در آغاز از میدانچه ورزشی نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 دهه دشت جماعت دهاتی سوجینه دیدن نمودند. ضمن بازدید قید گردید که انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری ساکنان بنیاد گردیده است. با تشبث صاحبکاران و اهل این دهه بهای بلند داده شد. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید نمود که چنین کارهای آبادانی باید بیشتر گردیده و میدانچه‌های ورزشی در نزد هر یک مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی ساخته مورد استفاده قرار بگیرند تا در آنها جوانان به ورزش مشغول شده از عملهای نامطلوب دست بکشند. پس از آن از میدانچه ورزشی دهه قوسر دیدن نموده از بینوی نوی جماعت دهاتی لایق شیرالی نیز بازدید گردید. مورد به قید است که بینوی نوی جماعت دهاتی لایق شیرالی با طرز معاصر ساخته شده است و اتاقهای آن پورا به طور زمانوی آرا داده شده است. همزمان از میدانچه ورزشی دهاتی رودکی بازدید نمودند. قید گردید که در جهان معاصر یکی از عامل‌های مهم معرفی دولت و ملت ورزش می باشد. از این رو از جوانان خواهش به عمل آورده می شود که با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده در سمت تربیت جسمانی بیشتر به ورزش مشغول شوند و طرز حیاتی سالم را پیش نمایند. در ادامه برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات‌های جشنی به مسئولین سپارش‌های مشخص داده شد. گزارشی مرتبه رحمون و شاه حسین صالح. بخشیده برای ورزشگران رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زولفیقار گلاحمدزاده با جوانان فعال و ورزشگران شهر پنجکند ملاقات دایر نموده چند نفر سابقه‌داران را مورد عیادت قرار داد. در عرفه تجلیل از روز ورزشگران تاجیکستان در تمام گوشه و کنار جمهوری مسئولین ساحه با عیادت سابقه‌داران ساحه ورزش مملکت رفته از روزگار و پیکار و تجربه غنی آنها با ورزشگران نورس و جوان پیغام رسانیده خاطر هر یکی از آنها را بریده می‌گردانند. این نوبت رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مسئولین ساحه در شهر پنجکند سابقه‌دار ساحه ورزش کشور، شخصیتی که با دانش و تجربه در رشد و کمالیابی چندین ورزشکاران سهم بارز گذاشته است، سینا رافیف را عیادت نمودند. سینا رافیف یکی از آن چهره‌های برجسته ورزشی کشور است که با زحمت صادقانه، اراده قوی و مهنت طولانی در آماده نمودن ورزشگران کسبی سهم ارزنده گذاشته پرچمبردار حقیقی مکتب ورزشی تاجیک است. رئیس کمیته سابقه‌دار ساحه را به افتخار روزی ورزشگران صمیمانه شادباش گفته برایش سلامتی و عمر شیرین و پربرکت را تمنا نمود. اینچنین استاد دیگری ورزش دسنت فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده و آموزگاری تاجیکستان عبدالله شوکت عثمانویچ نیز مورد عیادت قرار گرفت. نامبرده سال 1961 در شهر پنجکند به دنیا آمده، عین زمان اویله‌دار صاحب 4 فرزند است. عبدالله شوکت سال 2022 چمپیون جهان از نمود پاور لیفتینگ است. سال 2023 چمپیون جام جهان از نمود پاور لیفتینگ
سال 2023 نیز اینچنین. سال 2024 باشد چمپیونی جام جهان از نمود پاور لیفتینگ است. یکی از شخصان نمایان شهری پنجکند استاد ورزش می باشد که او نیز مورد ایادت قرار گرفته. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سهم گذاری در رشد و نموی ورزش و تربیت جوانان در این ساحه به نام برده اظهار منتداری نمود. در ادامه باشد در دایره نقش چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش کشور در شهر پنجکند ذوالفقار گل محمدزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با فعال جوانان شهر صحبت نمود. ضمن صحبت تاکید گردید که زمان معاصر از تمام قشرهای جامعه تقاضا می‌نماید تا احساس وطندوستی خود را تقویت بخشند و بهر حفظ ارزش‌های ملی و دولت‌داری در تلاش باشند، زیرا محض وطندوستی و ارجاع گذاشتن به ارزش‌های ملی محک اساسی پایداری هر یک دولت و ملت در زمان زود تغییر یابنده به حساب می‌رود. گزارش مرتبه رحمان و وحش حسین صالح. ادامه برنامه از طرف کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت گروه شهروندانی که به فروش واسطه‌های مدهوش کننده مشغول بودند آشکار گردیدند. таҷрибаҳо собит намудааст ки тӯли солҳои охир бархе аз шаҳрвандон дидаву дониста даст ба амалҳое мезананд ки оқибатҳои бад дорад ва ба саломатии ҷомеа хатари ҷиддӣ эҷод менамояд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд боз як ҳолати хатарноки паҳн ва истеъмол кардани маводи сархушкунандаи метамфетамин яъне кристалл ошкор карда шуд. маълум карда шуд ки шаҳрванд маҳкамов иброҳимҷон искандарович соли таваллудаш 19 марти 2007 миллаташ тоҷик зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати деҳоти ҳайдар усмон ки хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад даст ба фурӯши ғайриқонунии метамфетамин яъне кристалл задааст. дар натиҷаи дастгир намудани маҳкамов иброҳимҷон искандарович аз манзили истиқоматии ӯ 504,9 грамм метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. тафтишот маълум намуд ки маҳкамов иброҳимҷон искандарович 504,9 грамм метамфетамин яъне кристалл доруи синтетикии сархуширо ки ҳамчун ивазкунандаи маводи мухаддир дониста шудааст ба амакаш маҳкамов исроилҷон иномович тааллуқ дорад. маълум гардид ки номбурда дар як ҳуҷраи истиқоматиаш метамфетамин яъне кристаллро пинҳон нигоҳ медошт. маҳкамов иброҳимҷон бо супориши амакаш маҳкамов исроилҷон якчанд маротиба ба як сокини шаҳри хуҷанд алишер номшахс ҳамроҳи ахирин дар муассисаи ислоҳи адои ҷазои ҷиноятӣ намудааст метамфетаминро дастрас менамудааст. амакам маҳкамов исроил бо ҳамкоришон алишер номшахс ҳамкорӣ мекарданд. амакам ба ман гуфтанд ки ҳамон чизро дода бароварда тегуфтанд. ман бароварда додам. занҷираҳои дигари хариду фурӯши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд кушода шуд. корбарии босамар муайян намуд ки шаҳрванд Қурбонов Наимҷону Муродович соли таваллудаш 30 ноябри 1986 миллаташ тоҷик, оиладор, зода ва сокини вилояти Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон ба хариду фурӯши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор даст даст. Қурбонов Наимҷон воситаҳои нашъадорро аз шаҳрвандон Болтубаев Насимҷон Носирҷонович соли таваллудаш 12 декабри 1988 тоҷик, оиладор, зода ва сокини вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи Сенза ва маҳкамов Исроилҷон Иномович тахаллусаш қорӣ соли таваллудаш 4 апрели 1984 миллаташ тоҷик, оиладор, зода ва дар қайди вилояти Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов барои истеъмоли худ ва ба фурӯш баровардан дастрас мекардааст. дар рафти дастгир намудани Қурбонов Наимҷон аз ҷайбаш ва кахдони манзили истиқомати ӯ 58 адад капсулаҳои сигнилисансе, 74 грамм прегабалин, 0,212 грамм метамфетамин яъне кристалл ва 6,98 грамм воситаи нашъаовари навъи афюн дарёфт ва мусодира карда шуд. Қурбонов Наимҷон ин миқдор маводи нашъаоварро аз маҳкамов Исроилҷон Иномович дастрас намудааст. 17 май ақорӣ гирифтам маводи кристалло тақрибан ним килограмм гирифтам
پنهان کمان با بعد میگیرم گفت من نوتی گفتم انگاش کم کم استعمال میکردم بعد کارگرای مقامات با خبر شدن مرا دستگیر کردن من سخت پشیمانم سخت پشیمانم بیشتر استعمال کنندگان متامفتامین که به گروه مواد مخدر شامل است بعد یک یا دو مراتب استعمال با آن وابستگی پیدا میکنند. برای قانع کردن طلبات خود استعمال کننده که علاقه بیمار حسابیده میشد روز به روز مقدار استعمال آن را زیاد میکند که عاقبت به مرگ آورده میرساند. نسبت به گمانبران محکمов اسرائیل جان اینامویچ با دسترسی ماده 200 قسم 3 بند گ و محکمов ابراهیم جان اسکندرویچ با دسترسی ماده 347 قسم 1 قربانов наим جان با دسترسی ماده 201 قسم 1 و بولتوباев نسیم جان ناصر جانویچ با دسترسی ماده 200 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. اکنون این گروه جنایت پیشکی سرخوشی و فراغت خود را از سالمی جامعه بالا دانستند به جوابگری کشیده میشن. دقیقاً و درست باید فکر کرد که همه نمود مواد مخدر و مواد پسیخوتروپی به سلامتی ملت و گنفوند ملی تأثیر منفی میرساند. از این لحاظ خوب باید دانست که سلامتی ملت ثروتی بی‌بها بوده. پیشگیری از چنین عملهای ناشایسته برای حفظ سالمی جامعه و حیات آرام و آسوده هر یک ساکن کشور روانه گردیده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر پنجکند روز ساختمانچان با جمعیت ایدانه تشکیل کردید. بخشیده به روز کارمندان ساحه ساختمان در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جمعیت ایدانه برگزار کردید. نخست معاون رئیس شهر پنجکند خسرو دستپایزاده همه راهبران شرکت‌های ساختمانی، بیناکاران فعال و سابقه‌داران این ساحه را از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده شادباش گفته با یک گروه بیناکاران برای دستاوردی شایانی مهنتی و سهم ارزنده در کارهای آبادانی و بنیادکاری سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند را تقدیم نمود. تاکید گردید که با استقبال جشن فرخنده دولت و ملت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستانی پنجکند بنیاد 984 انشاءات پیش بینی شده تا به امروز 770 انشاءات تعیناتی گوناگون مورد استفاده قرار داده شد. امروزها ساختمان 80 انشاءات تعیناتی گوناگون با مرام ادامه یافته نزدیک 2000 ساکنان با جای کار و معاش خوب تامین هستند. ضمن برآمد قید کرده شد که با دید نگاه و جهانبینی مخصوصی ساختمانچیان و شهرسازان و معماران در شهر و دهات پنجکند محض با دستان پراجازی بیناکاران انشاءات گوناگون در شهر بنیاد شده شهر بوستانی پنجکند باز هم آبادتر و زیباتر گشته است. قامت افروختن بیناهای تعیناتی اجتماعی 3 ساله، تعمیر کوچه و راهها، بنیاد یافتن ده‌ها انشاءات خواجگی خلق، خیابان و گلگشت‌ها، مکتب‌های زمانوی، بیناهای بلند آشیانه استقامتی و بسیار دیگر انشاءات‌ها به حسن شهر آوازدار و بوستانی پنجکند حسن تازه ضم می‌کند. از اینجاست که شخصی که به پنجکند می‌آید می‌گوید پنجکند نمود دیگر گرفته، دلربا و نظرربا گشته است. فعالیت کمیته اتفاق کسبه تاجیک متال در پلنیوم هفتم تحلیل و بررسی گردیده نقشه وظیفه ها معین شدند. در شهر گلستان پلنیوم هفتمی کمیته مرکزی اتفاق کسبه کارمندان گئولوژیا، صنعت معدن و متالورگی جمهوری تاجیکستان تاجیک متال برگزار شد. همایش را رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقов حسن آغاز بخشیده با وکیلان پلنیوم روزنامه آن را پیشنهاد و تصدیق نمود. معاون رئیس کمیته مرکزی عبداللهزاده عزیزه پیرامون فعالیت اتفاق کسبه تاجیک متال وابسته به وضع اقتصادی و حقوقی و اجتماعی ساحه در دوره نیم ساله دوم سال 2024 تا جنبست نیم ساله یکم سال 2025 معروضه تحلیلی ارائه کرد. از روی این مسئله و دیگر مسئله های بررسی شده نماینده کمیته مرکزی تاجیک متال در منطقه زرافشان فرامرز رستم زاده
устоди донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии тоҷикистон отаев анвар, раиси кумитаи муттаҳидаи иттифоқи касабаи саридораи геологии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шакарноз Хушвақтова, раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳуллоҳ Рустамов, намояндагони мақомоти давлатӣ андешаи мулоҳизот ва пешниҳодоти мушаххаси хешро арзёбӣ карданд. иштирокчони пленум пешниҳоди роҳбарияти кумитаи марказиро дар бораи ба вазифаи муовини раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл интихоб намудани Рустамзода Фаромарз якдилона пазируфтанд ва дар асоси қарори пленуми ҳафтум Фаромарз Рустамзода муовини раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл интихоб гардид. барои фаъолияти пурсамар намояндагони кумитаҳои иттифоқи касабаи соҳаи маъдан бо нишони ифтихорӣ кумитаи иттифоқи касабаи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ифтихорномаҳои кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл қадршиносӣ шуданд. дар ҷараёни ин ҳамоиш барои раисони кумитаҳои иттифоқи касабаи соҳа машварати омӯзишӣ ҷиҳати риояи талаботи ҳуҷҷатгузорӣ, ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш, фаъолияти комиссияҳо, таҳия ва иҷрои шартномаҳои коллективӣ, татбиқи қонунҳо, кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди дастурамалҳои ҳимояи ҳуқуқи синфи коргар доир гардид. ширкаткунандагони ҳамоиш дар бахши фарҳангию фароғатӣ бо яке аз ёдгориҳои таърихии маркази вилоят иншооти қалъаи Хуҷанд шинос гардида аз шаҳомату зебоии толорҳои мунаққаши аз чӯб кандакоришуда бо гач, сангҳои ороишӣ, дигар усулҳои меъмории аҷдодӣ ороёфта, ҳавлиҳои қадимии хуҷандиён, тоҷикони ин хиттаи бостонӣ, дӯконҳои ҳунармандӣ, хоса бо завқи баланд сохтани асбобҳои мусиқии миллӣ, навозишу иҷрои сурудҳои яке аз саромадони санъату ҳунари тоҷик, устоди равоншод Бой Муҳаммад Ниёзов аз тарафи фарзанди ӯ Шариф Муҳаммад Ниёзов таъсироти рангорангу хотирмон бардоштанд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшо Тошиф. бо мақсади пешгирӣ аз хариду фурӯши одамон дар шаҳри Панҷакен машварати васеъ баргузор гардид. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри Панҷакент бо ташаббуси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои талаботи нақшаи миллии муқовимат бо савдои одамон барои солҳои 2025-2027 ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, чорабинии иттилоотӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон ташкил ва гузаронда шуд. чорабинии иттилоотӣ зери роҳбарии раиси комиссияи ҳудудӣ оид ба муқовимат бо савдои одамон муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода баргузор гардида дар он намояндаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак Фаррух Сафарзода, намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғд Илҳом Саидахмедов, мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Усмонзода Мақсатулло, директорон ва муовинони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Панҷакент оид ба тарбия, мудирони кӯдакистонҳо, равоншиносон, аҳли ҷамоатчигӣ ва дигар намояндагони дафтари Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо иштирок намуданд. мақсади баргузории чорабинии мазкур ин баланд бардоштани сатҳи маълумоти масъулини соҳаи маориф вобаста маҳфум ва пешгирии савдои одамон мебошад. савдои одамон ин омили хатарноки ҷомеъ буда барои пешрафти давлату миллат костагиҳои зиёдеро ба бор меорад. аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст ки дар пешгирии ин гуна амалҳои номатлуби ба ҷомеъ хатарнок саҳмгузорӣ намоем. баргузории ин гуна чорабиниҳои мақсаднок пеш аз ҳама миёни қишри пешбарандаи ҳаёти ҷомеъ воситаи муҳим мебошад, зеро онҳо дар ҳамкории зичи худ бо аҳолӣ метавонанд ин зуҳуроти номатлубро пешгирӣ намоянд. гузориши Майсара Тилоева ва Шоҳисан Солиёв.
برنامه رو ادامه میدیم. راهبری کارخانه دولتی فرعی اپراسیونی و کانالیزاسیون شهر پنجکن ضمن نشست مطبوعاتی با سوالهای خبرنگاران پیرامون فعالیت ساحه جوابهای مشخص دادند. در نشست مطبوعاتی با راهبریت و متخصصان کارخانه دولتی فرعی اپراسیونی و کانالیزاسیون شهر پنجکن اساساً فعالیت این نهاد دوام نیم ساله یکم سال روان، نقشه‌های نوبتی، حل مشکلات ساحه، بهتر نمودن سطح و صفت تامین آب نوشابه، سریع وقت پرداخت کردن مبلغ استفاده آب نوشابه، تشناب، پیشگیری از اسراف این نعمتی بی‌بها، بنیاد خط دوم تشناب شهر پنجکن مورد سوال و جوابها قرار گرفت. سردار کارخانه دولتی فرعی اپراسیونی و کانالیزاسیون شهر پنجکن نورزاده حبیب الله به خبرنگاران اطلاع داد که در شهر پنجکن 4 پایگاه آبکشی زرافشان، قینر، شربت و قواله منتظم فعالیت نموده نوبسته از مشکلات مالیوی، نپرداختن مبلغ قرض آب به مشتریان در یک شبانه روز با رژه مقرر شده از 16 تا 18 ساعت داده می شود. عین زمان وضع پرداخت مبلغ قرض آب نوشابه و خطهای تشناب تشویش آور است. برای مثال قرض اهالی 1,400,000 سامانی، کارخانه های حساب خارجگی 500,000 سامانی، تشکیلات های ساحه بودجه 290,000 سامانی باقی مانده. از همین سبب کارخانه قرض دیگر تشکیلات و کارخانه ها را سری وقت پرداخت کرده نمی تواند. تنها قرض کارخانه از استفاده نیروی برق به 2,65,000 سامانی رسید است که این حالت به فعالیت ساحوی کارخانه مانع‌ها ایجاد کرده است. اظهار داشت نورزاده حبیب الله. اگر ساختارهای در بالا ذکر شده قرضها را سری وقت پردازند، برای تامین آب نوشابه، بهتر نمودن فشار آن، تعمیر و نوسازی شبکه‌های آب و تشناب، زمینه‌های مساعد فراهم می‌آید. مطابق نقشه نو گنرالی شهر پنجکن، دستگیری به واسطه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، بنیاد خط نو شبکه کانالیزاسیون پیش بینی شده. همزمان در شهر لایحه نصب آبساکنک‌های الکترونی ادامه دارد و باید با کمک اهالی این تدبیر هرچه زودتر انجام داده شود، تاکید گردید در نشستی مطبوعاتی. وابسته به تطبیق لایحه نو تعمیر و نوسازی شبکه آبرسانی و تشناب شهر پنجکن با مساعدت شریکان رشد، نورزاده حبیب الله به خبرنگاران گفت که این لایحه به انجام رسیده پس از اصلاح بعضی کمبودی‌های از طرف پدرچیان جای داشته به فعالیت مکمل آغاز می‌کند و تامین سطح و صفت آب نوشابه در شهر به مراتب بهتر خواهد شد. سردار کارخانه نورزاده حبیب الله به نمایندگان وسایل اخبار عامه شرح داد که همچون راهبر نو حالت ساحه را دقیق آموخته با مقصد اصلاح کمبودی‌ها، رعایت طلبات قانون‌های عمل کننده، پیشگیری از تلفات آب نوشابه، آشکارسازی با راه دزدی، پیوست شدن به خطهای آبرسانی، جاری نمودن نظارت جدی در نظام خدمترسانی آب و تشناب، کمیسیون با صلاحیت تشکیل یافته است و اطمینان دارم که در همکاری با کارمندان رسانه‌های خبری نقشه و هدف‌های ما عملی می‌گردد. گزارش عباس همراه‌ساده و شاه حسین صالحوف. دور شهری آزمون‌های جمهوریوی بهترین اویله هنرمند و خوشدامنی بهترین جنبست گردید. در اساس برقنامه ریاست کار با زنان و اولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت
аз санаи 8 июли соли 2025 таҳти рақами 394 бо мақсади таҳкими ниҳоди оила ва тақвияти масъулиятнокии падару модар ва фарзандон дар муносибатҳои оилавӣ, густариши фарҳанги оиладорӣ, нақши оила дар тарбияи фарзандон, дар тарабхонаи дӯстӣ, даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин ҳамсар ва фарзанд боғи падару модар баргузор шуд. Дар озмуни шаҳрии ҷумҳуриявӣ беҳтарин ҳамсар ва фарзанд боғи падару модар оилаҳои беҳтарини шаҳру деҳоти Панҷакент иштирок намуданд. Мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замон ва қайд намуд ки имрӯза чорабинии мо озмуни хушдомади беҳтарин, озмуни фарзанд боғи падару модар, ҳамсари беҳтарин ва оилаи ҳунарманд баргузор гашта истодааст ва ин аз рӯи барномаи рушди оила тибқи мактуби кумитаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент супориш шугӣ мебошад ва мо давраи шаҳриро дар ин ҷо бо шумоён гузаронда истодаем. То имрӯз ҳамасола мо дар муддати 1 сол қариб 14-15 чорабинӣ вобаста ба оила, вобаста ба занҳо мегузаронем ва ҳамавақт занҳои мо фаъол мебошанд, ҳам дар вилоят, ҳам дар ҷумҳурӣ ҷойҳои назаррасро мегиранд. ба иштирокчони озмуни мазкур талаботҳои зерин муайян шудааст. нақши хуштоманд дар таҳкими муносибатҳои оиладорӣ, касбу ҳунаромӯзӣ чун омили таҳкиму пойдории оила, саҳми хуштоманд дар сарфаю сариштакорӣ ва рӯзгордорӣ, солимии оила дар муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи дурусти фарзандон, саҳми оила дар ободонии хона, кӯча, шаҳрак ва маҳалла, нақши оила дар ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ, сафарбар намудани фарзандон ба хизмати модар ватан, иштироки фарзандон дар корҳои ҷамъиятӣ ва фардӣ, иштироки фарзандон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ. Сипас ҳайати ҳакамон, мудири шӯъбаи кор бо занон ва олии назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Замон ва Ҳамзира, сардори риёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ Замониён Нигора, намояндаи шӯъбаи маориф Барно Ашӯрова бо намоишҳои ҳунарҳои дастӣ ва мукофотҳои гуногуни оилаҳо дидан намуда бо онҳо саволу ҷавобҳо карданд. Сипас ҳайати ҳакамон, мудири шӯъбаи кор бо занон ва олии назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Замон ва Ҳамзира, сардори риёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ Замониён Нигора, намояндаи шӯъбаи маориф Барно Ашӯрова бо намоишҳои ҳунарҳои дастӣ ва мукофотҳои гуногуни оилаҳо дидан намуда бо онҳо саволу ҷавобҳо карданд. Дар хотима ҳайати ҳакамон озмуни шаҳри хуштомани беҳтарин ва фарзанд боғи падару модарро ҷамъбаст намуда ғолибонро муайян намуданд ва онҳоро бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз намуданд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Шоҳусайн Солиҳов ва Талабшоҳ Тошев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи телевизии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.